Hai, ngasi koi Mirang-Mahum na putok saba khangmin na talk show sida koi na unaba laksari ba si Manipur gi hoji jam kana machin tung khalak libi film actor mayam su pamnari bi naha mayam su ngaunari bi koi gi Gepelina Mayanglambam gi thongan dani aduna mabu unaba mayam koi changasi ko aduga mayam waro binu khanja khara lai khara stay ma tok ji dun horen kharen khidang thuna ngang pu je aduna mayam waro binu khanja aduna changasi Yengbiriba. ahan buka Gepelina bu Mirang-Mahum timna akoi gi khangmina sa ba show si gi damakta haijaru bakanda ya bebu damakta Gepelina bu koina thagachari ado Gepelina handaki winter sibo kamaina to birige Winter se yam ing hojikti khara phare ko amuk ing se kamaina haidi yam nungai aidi winter na se hena pame summer dagi aduna ai yona yam nungai se yam nungai tabada ado Gepelina gi khangjiningi sina haidi Gepelina gi haidi biodata haitare ko samlapada haidi Gepelina gi leifam na kadai dagi no baba magi ming na kari kawi ichilina na kya sui aduga Gepelina gi education gi matang dasu hairap tentang na thambiu aigi leifamna Sogolban Morang lerak aduga aigi mamagi mingna Sanatombi Devi aduga babagi mingna Nixon aduga aigi ichilinaw na ahum aina ahan suban ahanne aduga aigi mathangda inaupi amaga ibo nupa amaga leise aduga aigi education na hojik 11 kazar adu tambadi kari school da tambi aise NV college tame NV college da aduga class 1 dagina 10 sina kadai da tambira ko aise school jam toin ho aise pi kandagi class 1 daina 3 box se kena da standard ba da tame aduga 4 dagina 10 box na heritage da tame okay adi Gepelina hojikti class 11 ju kari ko adi 12 loragadi haidi kari plan lebi haidi kari tawgena khanbiri 12 loraga aigi haidi aina sigi acting gi actor gi haidi lamsta changa banina haidi sina aigi pi ingai aigi dream amu orakpanina haidi sida sudum continue tawningi aduga aigi haidi sum aigi background da ko haidi aigi study gi matungda aina dietitian se tamningi ba adugi siguma plan amdi leise yam nungai tabada ado makha tara poina aina sum tajabada Gepelina gi acting gi career se music album video di hawraga film da laprona khali adudi sigi acting ke career gi haidi changapagi wari je si matem ta sum thambiu ba haji taseng ai se music video album dai di oidaba haidi film gi isai dai di oiba album di oidaba aduna adudagi haidi kusani gi ahamba hayaningi hariba isai jagi haidi miyamna khatang khangnagi bane ba ise aduna hajege aigi horakpase ihan han bada ise RK Kamlasna film production gi 5 days workshop ama yaweba adudagi haidi adudagi thengnakiba oza guru haidi film gi line se leiba oza guru meyam thengnare adugi matungda oza gurung IS gurung se aigi ahamba film oidiba kuchani gi direction pibiriba oza guru se ga thengnarakpadagi tumaina hawkibani haijege adudi kamai tona ngasai hana film gi isai digi na kume haire only isai dugi part khatang kumubra ta supporting role oina kumubra kamai tawon film sida supporting roles nate aina kumjaise haidi heroine ne lead role ne ba ko okay adudagi ne meyamna haidi isai hairujiki haibe isai se isagi haidi meyamna khangnarakibane aduga pariba lead haidi hero dudi kana ga haidi dasileba salembaga okay aduga kamai tawdana hana film hana tarore ko film hana taro kanda kamai tawdana music album video jindi kamai tawna mu changai na sijino haijeke film da tahar matungda haidi film su dum lae aduga music video album sum lae haidi ai aham oirabna haidi kai lerige se am experience tawninge ba aduna ai film su dum laujai album su dum laujai matang matam hingaga adu sum sigi koigi Manipur gi film industry da haidi acting ji da career ma semning ba haidi anamba teenager haitare ko moi mayam je ina sum mayam sum haidi
ताजबदा हायगदरा हाना म्यूजिक एल्बम वीडियो तोरकन कोन फिल्म दो इना संगनरेबो को गेप्लिना गी मदुगी ओना तैना बनेबो तोइस नत्रा अदुदा ngसाइगी हाना फिल्म दा हाना खोंथारो मतुंगदा म्यूजिक एल्बम वीडियो मुक तोरे सी अनिजिगी करी खेनबा करी डिफरेंस दी आइदी फिल तो पिखिबरा करी लै फाउजे आइदी म्यूजिक वीडियो एल्बम से तौबा एक्टिंग से का फिल्म तौबा एक्टिंग से का याम खेनैबा आइदी म्यूजिक वीडियो एल्बम तौबसना एक्टिंग तौबसना इसै थारगा खोइना जगोय साबे एक्टिंग तौबने अदुगा फिल्म तौबसदी डायलॉग डिलीवरी हाइबम से यारे अदुसु मथकता हाइदी सीनियर आर्टिस्ट मैम अमा हाइदी तोंगान तोंगान फिल्म से तोंगान तोंगान बा एक्टर आर्टिस्ट मैम अम यावरिबा अदुना हाइदी याम खेने ना हाइजनिंग अदो हाइदी एल्बम से नु खर लाइरे अदुगा फिल्म से ना खतंग खतंग लुई ना हाइजनिंग अदुगा हजि फावबदि म्यूजिक एल्बम वीडियो से क्यामुति कुंबिखरे around 20 मुक्ति सुजग्रे आइना एक तौजकिबा अदुदा याम हाइदी हार्ट टचिंग ओगिबा एल्बम हाय तारे मदुगदि दु लौबिखिब्रा यावजकी एल्बम लारोय खलाबाना खोइना कइनो उरखु तालुइदा चलगा दारोसनगे एक तौखिबा अमा हाइदी इसैसे लिरिक्स दगी सिंगर दे कइदगी हाइदी अइंगोंदे याम तचोइखिबा इसैसे हाइदी यामना यामना एक्टिंग से याम नुवाय तौजकी अदु एल्बम दो अदुगा फिल्म दि क्यामुति कुंबिरे मसी फाव फिल्म से 15 मुक्ति सुरे यामिने को रिलीज तौखिबदना मरी मंगा मुक्ति सुरे दुगा नंबर लोइसिलपस म्याम लेरी नमस म्याम लेरी नमदबसु लेरी अदुगा केनोदि हजिति कोइगी लाइफ सुत मिन हाइबिरे को सोमदुजु शूटिंग की शेड्यूल म्याम जुदुम नलमनी खाली सिदि टाइम मैनेजमेंट से कमाइन सिनबि मैनेजमेंट से 10 फाउते याम वागी हाइदी स्कूल ट्यूशन अदगिदी फिल्म शेड्यूल गिसो इवन हाइदी कइनो स्कूल से कादबा यादबा मतमदा कारमगे अटेंडेंस से पानमगा कइनो ब्रेक कुमदा खोइ माहोइना लौरगा हलागा शूटिंग चपसदम यावे अदुनतना अदुमाइन तौरगा स्कूल चतलुरगा ट्यूशन तौरगा पुंग 9 नुंगदांगी पुंग 9 अदो ट्यूशन का हलागा ट्यूशन शूटिंग तौबा चपसदम यावेबा हाइदी याम वाकी अदो 11 कारपदैति उन खतंग कोमेन हाइसे ओके अदुदि गेप्लिना हाइदी ngसाइगी म्यूजिक एल्बम वीडियो दुचु ओइरो दगी फिल्म दुचु ओइरो शूटिंग मैम चपिरिको सिदा अवन माइ खरादि दुम थेंगनागुने दुम खंजै मदुम तंग लेबिरगदि दुम शेयर तोबिउबा नुंगाइबदा हाइरगदि खोइना स्पोर्ट अमदा शूटिंग तौबा चपकाना को हाइदी लेरमिबा एनवायरनमेंट मी मैमसना हाइदी अखोइ लापकांदा हाइदी शूटिंग तहवे काइना गा अमा मचा ओइतारसु अहलमन मैम तारसु अखोइ येंगबा थोलेबा हाइदी मोइ मैम दु उबा कांदा हाइदी याम नुंगाइबा फाउजे हाइदी इसादा कॉन्फिडेंस अमसु पोए अदो हाइदी अखोइसे सुमाइना मी याम लेरिबा मी मैम से एप्रिशिएट तौबिको हाइबा वखलुनसु फाउजे अदुगा मैम मैम थेंगनरे शूटिंग तौबा कांदा हाइदी अहलमन आर्टिस्ट अदुगा अखोइना हाइदी पुंसिदा सिगी लमसे संगमदा तारदि खोइना उबा फंगरोइदा मैम अमसु हाइदी एक्टर्स कुमसु मैम थेंगनजरेबा अदुगी सुनुंगाइबा लेजे अदुगा नुंगाइतबा हाइरगना शूटिंग तौबा कांदा हाइदी शूटिंग तौनिना चतलुरगा हाइदी नोंगुमा चुसलपा अदगिदी शेड्यूल जिक केनो काइरपाइतार होय काइरक्से नोंगुमा चुसलपा बनगुम हेक लैसलपा अदुगुमसे याम नुंगाइजदे हाइदी अखोइदसु नतना सिनबिरिबा खोइगी डायरेक्टर ओइरो कैमरामैन मैमनसु लोइना काइनेदना अदुगुमदा खर नुंगाइजदे तैदि कशु लैजदे अदुगा हजिक गेप्लिना तापिरिको हाइदी फिल्म स्पॉट हाइदी शूटिंग तोबो चपा कांदा लेरिबा लकाइ दुगी हाइदी अहन अंगाम खा खाइदे लुनम येंबा लापिन हाइबिको मदुम कांदा हजिकदि फोन की जुगनिना हाइदी सेल्फी मत नमजी को अदि फोटो मत नमगे हाइबदा गेप्लिना की करी रिएक्शन तौइददि याम हाइ चप्पा कांदा याम हाइ नमसे खोचेना अदुगा हाइदी आई सादा हाइदी अदुने हेन नुंगाइ पोक्से नुंगाइ फाउजेबा अदुना अदुम हाइदी मोइ एकदम फ्रेंडली ओइसलगा हाइदी मोइना सेल्फी नमसे हारसु अदुम आइ अदुम नमे नुंगाइ भाई अदु ngसाइ गेप्लिना ताकसु तापिगरे हाइदी फिल्म शूटिंग चप्पा कांदा बाबा माना सपोर्ट तौइ हाइको अद अहानबदा हाइदी गेप्लिना सिगी एक्टिंग की कैरेज खोंदागेना फैमिली मेंबर दि तमगनेना खंजे अहानबा तमपा कांदा फैमिली मेंबर की रिएक्शन दो करी ओबिगी पी कांदगी आइसे लेकाइगी जगोय साबा अदगी स्कूल की फंक्शन द जगोय साबा खोपसे अदुम यावरेबा अदुना हाइदी आई
pi kandagi adum haidi sigi line che dum pame ba haidi isum yaur e haigada kamaina haini aduna haidi akhoi ma su dum khange ai pame se aduna aina nga sai ki ba workshop to adu ihan han yawe akhoi ba ham da baba si yaram de ba adu baba khangan da bida mama iban se dum chappa khopi dum hairam de bida mama iban se hana chatlame do mama ri dum ya aduga aina si kumba haura aga matung to yara pa dai di akhoi baba so hojikti fajana support to adudi haidi kumba hor pose adudi baba khang de bida kummira tagana baba khanga kummira adudi khange baba khange adu tar so haidi aina लाइक तमीबना याम पांगदी यानिंगदबा खर खर दum याबा दु tar su 12 floor matungda tawona haiba yaninगदबदि नतब अदु हजिकति दम full support tawre full support tawre इनु मनung loi mak support tawre yam paido hojikti Gepelina ju hojik celebrity haibadu oiramni ko haidi film star haibadu mo oiramni hana oidingai da Gepelina gi lifestyle duga hojik oira kanda leri lifestyle kari hongbulai adudi pura totally change ore haidi imanabi punbada yan haujaraki hana aina film yauri khotringai imanabi se myam pulame ba hadi moi gi damakta matam yam lai do hojikti shooting chappa khopa tawbada imanabi sing chalo in lapthoknare adagidi amarom da haitar yam free hoide hadi akoina chumna lariba lifestyle se di free hoijade ba hangabra aduga amarom da su yam nungai hadi miyamna sumaina sak khangbiba khopa tawbase hadi nungai ba phauze aduga amarom da su nungai jade okay aduga aina sum yengjebadu ju koi Gepelina gi Instagram oro Facebook oro followers je aduki mati dum yami ko sida Gepelina photo gumba ko upload to bokanda ne adum haidi nga sai fan ma'am jena dum magi comments me anpiri ko positive comments pe payawi negative comments pe payawi criticize to bayawre adu negative comments ko ma pe podi haidi Gepelina da kari feel to madu dun feedback en logjabra kari feel to haijake ahamda ai Instagram khatane aina paise se Facebook te paise te sigi matang laroga ai sengdok chahoge Facebook te paise te ta sengna ado aina sum jemdi haidi Gepelina ge de haidi photo je yamna toy to ne yamna upload to paide re Facebook ki account ma lay bako ado dani sum paise bana khanja baita Facebook te paise te ta sengna to Instagram bu de ai account lai se aduga hoje khai biru do aina photo thagat pada comment pir pa sing se negative su yawi positive su yawi phaje har su ti har su adum ai loi chap mana lojai ba hadi moina phajade hai tar su ai sa da o ai si soiba lai ko si soiba gi ni ko me am hai bi se feedback oina feedback oina lojai adu moina hai birak padagi matung tab de adu hai gi banina ai si di sojana ba tawge na khanji adu aina adu pai aduga makha tar koina sigi film gi career sida champa kanda inspiring role haidi person hai gadra role model hai gadra madu labibra laiba taragadi kanano karigina madu chumtang tapi ai inspire to bir pase haidi loina haidi koi manipur se lariba actor sing se loi inspire to bir haidi moina to be acting do u bodagi ai se sumaina film kum tar de album kum tar ai se sumaina to urding no ko na khan bi ai ngonda loina haidi moi मैम दो उबदगी सीनियर आर्टिस्ट मैम से उबदे इंगोना थौना am पोए अदुना मोय मैम दो उबदगी हाइदि मोयना इंस्पायर तौबने हाइजनि अदुगा Gepelina मखा तार पसिना एक्टिंग डांसिंग दि लोइनम खंगना रे को सिना तब Gepelina गी हिडन टैलेंट गदि लेबिब्रा आइगी हिडन टैलेंट से लेजते पाम हाइदि सी एक्टिंग डांसिंग सी की दमक त पोला अब्रा खंगदे बा तो पसे हाइदि हुजि फाउ लेरमबा लेइबा लेइदो दे आई हुजि फाउ गी दे आई खंगजद्रि इसान ओइना हाइदि डांसिंग एक्टिंग सिना दम ओइ होय अरोय बोइना Gepelina ना ख्वाइदगी पामजबा मैति की चिंजाक तने हिंसा मतंग तापिरम मैति यनसांग हाइतारदि गांसोय होय था गांसोय से गाउजि अदु थोंगबदि दम हाइबि को थोंगबदि जंग थोंगबदि अदो वरिसु याम नुंगाइरि Gepelina मखा ताबो क्वेश्चन मैम सु दम हंगनिंग लेरि दुबो मसिगी ओइनदि मतंग से दम लोसिनजरगे अदुगा कोइना अमुकजु हन्ना हाइजेरी Mirang-Mahum टीमना हाइरिबा खंगमिनसि हाइबा टॉक शो सिगी हाइजुरु कांदा याबिरबि दमक्तबु अमुका हन्नजु थागचरी अदुगा Gepelina गी मखा तारप पुंची लंबीदा यामना सक्सेस ओइबा फिल्म एक्ट्रेस अमु हाइबदु ओबियु हाइना कोइना विश तौजरी थागचरी एगी साइट तगिसु हाइरिबा Mirang-Mahum हाइरिबा चैनल असि सिदगी हेना चाखतपो ओरसुनो हाइना विश पिजरी ओइजगे थैंक यू Mirang-Mahum हाइरिबा YouTube चैनल असि मैमना लाइक सब्सक्राइब तौबियु
So guys, please like and subscribe the YouTube channel Mirang-Mahum.